Assalamu alaikum. Wenzani wangu wazalendo, ikao ngamjunda ibahati mdunge barua makauli yangu yenu tumsalimun nguna rehemu muslimu no hahe jelie owandu ikao wagamati wa 2024 harmadaraja ukaya wende warengwa anotage wende hansi wa magobani ya undoni helika fajiro ajali mzimba yakahuja ya wasuli daraja yake ajali na muslimu ya juruhilo ya tolanzi za ulimwenguni hatamaya yandhayani kawanazijana yukaya unundu wakati zenongoyo zende sabadili kwezi hata kwezi abishele ya ikao rinjila nazibani yasina wandu imakatira lana huja mzimba andawa suli daraja haji uzulu harima isiasa mshinzi husoni muubedi lahi mshangama ende hamba habadingo siasa ya hemasiwa mwendeleo nemba za habari za hahe endelea neza habari za hata za humu daiwa hahe wasili daraja haile ukaya unundu wakati ukaya nrudini je nifanye ila salbulo ardi hajitililia aja arimambale ili yaje ya metrize ola wamba nge kinyume na rejimu ya peu uwano na Asumani kwezi hata kwezi. Assalamu alaikum. Skolao riono matamko Ibrahim Ali Mzimba ikao ajitamka husoni mwe aruli nyitohirifu heshesiwa shajumbe Fatima haonesa daraja ukaya yenge kinyume na rejimu ya Sumani shayetindao lesuala la ilo suala la hikma la ankli wanadamu ibidiwa jusema suala yao yeye tusalimu wanzani wangu fundi wangu Nasifu Mhoma nguna unike kheri na ujamalifu inshallah yeye ngeye kinyume na rejimu ya Sumani selondaye shaye yetindao yetsinda wabi hosoni mwezi habari zinu na ngareshelea o 2024 ola ulorazida hakaya daina Yusufu Muhammad bwana hakaina Baruani hakaina Metro Mahamudu waka watuli daraja wambengwa eshelezao wanansi watende harumwe maskaradi ala bahi wasuli daraja Ibrahim Ali Mzimba hende hati ya mfaraka hosoni mwangu waka usansibilize harumazi habari zila hajardi harenge razida na Dr. Salimu wala kumri akaujua kayanga mru wa siasa wa Dr. Salimu hasiba ala hata mfaraka ula na ila parti jua hafanya mzuguzugu hahe hari madaraja hatambaza ila opinion ya mwanansi wangwa ngekinyume na rejimu ya Asumani hatambaza mbale ngamjoka uvirilia hari masuala naishi ya Asumani vitfe okabala mika chanzo ishi ya vitfe habari za Komori ya mbukaya Metro Ibrahim Ali Mzimba hazamba ndo harima na mwede mweshilie diskuru ya Asumani makaulu ya manganyiko Asumani ya kuyatoa mwali haba ngwespere Metro Ibrahim Ali Mzimba marhaba abo haja opoza o ya haja dena mwana nyasi wala mwana wa mjamao yamfikiri wala ndeheli ila ye opoza o ya haja ngwespere yoka Mzimba yake juma Metro Mzimba yake juma convaincre yani yake juma uramene wala yake juma uramene wala wamongo kinyume ilirjer doka antivanu weni sindiha nenda hula mahala na nzone ende kwezi hata kwezi. Ni suala linu ngalirejea hiyo harimano endrini
Oindo la razida mjana yakayena Ibrahim Ali Mzimba yaka mchongeza wandu wande hawadunga na wakambata wandu wakafikiri mbaba mzima mzaze mzima na Yusufu Muhammad bwana na Razida na Barwani na Metro Mahamudu na Dr. Shakuru ne jama wandu wao wakaudunga na harima mwendo wakahamba mzamondo dizora kuona wakahamba wakamwendo mzima bahi Ibrahim Ali Mzimba hajaharenge Razida watia mfara kavala wari heziza mngaji wa mndu wamba ye opposant ulu harme parti jua na tabibu Dr. Salim wamheza vala wamba oinde ya chagula rijaori mbalie na harmazehele ili ende ya wane na sumani na mwishie Razida harenge bendera ila hakatayari ya mane na wala badilia na makaulu ya kaunji harme mijihatu ya mukaka wanauka uchaguzi haka muhimu la Razida ya badili ya makaulu yala yende ya dunga Ibrahim Ali Mzimba hodingoni ne wanduala ili wawasilishe azali asumani valamba vahanu ya kautumaini yabaliwa ni wandu wajohamba maopoza wambali hata wawasili hula mahala ya kanza ya wasilishiwa kanza nwasili harmadara jende Razida leo hambokaya omkonsi unu vala jana rikahanza riende harima shesi wa shamwali ridohenda harima esherehe inu wadori ziyar sidoenda retanganyiha aboleo ekangarendao selo Razida ekangarendao garendao raka esina wananyasi wa mali wakane sherehe inu wakani honko deni wakajumo sherehe ranguva la hatavanu watuparo manke wali usikunge uzima watuparo diwaze tarehinu ngarendao raka enda sinao ili ruwasudi daraja risherehizi habari hizo surprise Ibrahim Ali Mzimba hawasudi daraja haramene Razida maduwe harma daraja hapiha mkata kafubalata Razida hisikanu makandazi hapiha mkata kafubalata Razida hisika ula mkate wa wali hapiha mkata kafubalata Razida fikirika ila halwa ila ntende na halwa yaeleshiwayo vala ya stere hiyo na ula mkata kafu ujoka hida wasekuliwa tsai hizo leo Ibrahim Ali Mzimba hakahuja yarende hokawla katika vumbua Ahmad Mahamud hokawla katika vumbua mdovi fundi Yusufu Muhammad bwana hoka ngarionao mwenye baraka ngarionao Razida wondo andu ambokaya ngarwasilo daraja zenozinu wondo ajitamka hoso mweze nozinu yani dawala wandu wandu hawambukaya ngarendao harma zevoti waonda wala yako wabalia dovi yehamba Ibrahim Ali Mzimba wondi yako wabalia leoto Ibrahim Ali Mzimba hakahuja harma tengwe la wandu ziwikume itarehiyo ijoka urengwa yende yake mabuku ni hansiwa yonesiwa personalite Ibrahim Ali Mzimba kie tui wanadamu waelewe daraja ewo imruhindi hangu handa haja haka usubuti aje yajvenue harma daraja ya mbokaya borazi vanumika fana nawe borazi vanu mitsindawe borazi vanu mitsindawe ola Razida yaka hangazila ola ndola Razida yaka ne porte parole wa hezemai ya Ibrahim Ali Mzimba ya yabali ya jana ono ola Razida yaka hangazila shatu Yusufu Muhammad bwana akantunkazi mtomwishi yaza nongozi inu yazidukuru za habari za le 17 Fevrier linu ola yabali ya Metro Dr. Salimu umbaba hanu ya ndabanda ho kliniki hahe jenda ya mfotowa daraja heza mgaji yoka ari oi politicien oi opposant oi ndembinga wendo yatowe asumani ya kauramene Razida ya wasuli daraja kwa ya Razidarni ya jabadili ala makaulu ya kaunjia harmeni jihadu ya kaunjia harma emajera ya hatu wambukaya ngebidio riziye katu kabisa
watsire wavoti Asumani kana ujafanya ziladi ngufanya dahi Asumani afanya namna za hata haja pia Ibrahim Ali Mzimba haja hazaini razida msujo ailangaji even wanda hivi wakahamba bala kahamba mongoza mabavu ono ilande siasa kabalo bala zondizo ndo wakahamba shasi karonjia hizo kartujua hakaone satamayo kaya banu satifunyoze nkode ngarenda ora towe Asumani yakutongeza razida yambukaya ngamlo sibiri noni parashikali ni badile makauli yangu yalo shiba razida ujoro uheni wakaturo uremele wayo leo razida habala Mzimba hata hamwasulisha nguji hundu hosoni mwala nazidaraka walohula jumbala wana bonge leo la Ibrahim Ali Mzimba subuti haja ambokaya mi ngami kinyume na regime ya Asumani shamitsindawo ewe tsindawa ngarutsi mbuli yawo bo razida hokaya zenozinu ninde maripisha umkataka funo tsola le Asumani hakarudi yende harma eshiwanza shirafu shesi wa shajume Fatima yende habili hajikuyu kanga mbosho marhaba mo maître yende heli hamba mo maître Ibrahim Ali Mzimba hoka oyi mrulo kinyume ya hangu daene mwana wa mjanawe ngamespereka ngujo continue ufanya ila hazi yahe yo bakhili wala wandu walo kinyume ya todo waramene ili nelele sana henda Asumani de azamba eshele izo Asumani de azamba hazamba ukaya nguvo shelo marhaba so maître on Ibrahim Ali Mzimba yonde heli ya hamba ngani mboshelo marhaba on so maître Ibrahim Ali Mzimba hokato hawasuli daraja yeye mruki lo kinyume nani selonda ye ngenga mboshelo marhaba ya todo endaye maduwe wandu wala ye wabalawe ni sindi hata we ni wasuli shahula mahala nanzoni wasuli idarasa na irenga dai idarasa na irenga dabokaya riwana zembana zenu za hochwa yula nusu ya wangu ikao nusu ya hao wanjia pirizo nusu ya hao wasuli daraja ono wakabtirewa nande mwana mshohangu sabikia Ahmada Mzee kao mongoni mo wangu washe wabidi wanji harma etarehi ya Komor reshele yao ya wasuli daraja kaya onesiwa ya daraja ya hakabtirewa makaulu na leo Ibrahim Ali Mzimba mengujo balendola ya leo jauza zila zikahamba harma daraja imana msohatu wasuli daraja ono hajireme daraja kaya yese nonda ebala undo wakati yokaya ngarendao rendera vuke ne Komori hatu leola Mzimba wana hawamdunga dingoni hawabali hata hawa himisaronga maju hawasindi hango hawani hakauha ngurejeizahe ngwambukaya mimi tindao zahona Mungu bo Mzimba zahona Mungu hoka kuja kavumbwa Metro Mahamudu warichohumona hoso mwezi habari zenu yatamba banu yanjia sha ukavumba ndo uonde mwa msho tusabikia ukaundori mona wenda we wanana zali hoso ni mwezi harmaze conference uo ndo ndo razida dola ya kaporto paroli waho mkalimani waho uine no uchwai wondo la leo wako joma bioka ya minga mi kinyume ne regime ya Asumani shamitindao wewe de ujuwao wewe de ujuwao bo Ibrahim Ali Mzimba razide kamransi ye kibri mloniyo harma daraja bo razida mwanze Komorinu maransi ochwai baini ujoba ngasiswiri ka enu ujoba la uchwai ngujoti no azongu woni tazinu hulimruna borazida nande makati wakajumonja harma miji hatu weamba daraja yokaya ndongwendi kawana urapoti ngarju sankada zenongo hizo Ibrahim Ali Mzimba yaja wasulisha daraja
ya umrengani ya urenda hama mnakapuka mahale rakadora makopa meri neze nsanzaliana ya utabusa ya upisha mkachaka fuata Ibrahim Ali mzima mhodari wala ngutu pakafu sabu vala razidangu atingona kabanu yinufumbi heza ojosi na fukuo la mkata gudu na nilakafu ya lo niloba latingo ya lo jumoli piha na razida katatama ya yokabanu vanu ngarjoka ularinwe vanu ngarjoka ulanzen chinchio vanu hata ngarjoka upuliwa rileze ntojo ndola ulo razida de ulio leo omkata kafu usauhea daraja uheza gaba hukaula Ibrahim Ali mziba haja hazamba ukaya kinyume ne rejimu inu shamitsi ndawo ewe tsindawo tsinda hukaleo esajo kabla razida haja hiyo kujajoka wena umbabanu wakayabo sharazida hajoka yange mala huno aji awuntujua hujojunda abo ewe tsinda borazi rikaju mohambi ya ukaba nungopishwa mkataka afu karusujwa hukamaizi hukaujozo wakaurenda karitujwa kuja kaujua leo zisazila yanje Ibrahim Ali mzimba hajarize mbuni bonze hazambo kaya yeye nge opoza wa heroho ya hahe na Asumani shatuka yange ngopoze zembizi unawe komori namna ukaya jo ya wanenizo jana borazida ubaliwa hochwai wando wa Asumani ajaho bihaniza mkata kafu ngoto ambala hatia eleviri ngoto ambala bala hatia zana zotonga lefutali liheye ngoto hamba vanu leo ngarjoka ularinwe vanu ngarinja harma mwezi wa tumu sicho dola zanganu na lilakafu delegaba rawasubishi wa daraja la kautilwa harima ekartala makatiala ya kusisa le gaba na balango watu amba vanu ngarjoka ularinwe vanu ele virisetilwa idaraja ukaya hali hapo ngali heyao ila gaba leo la gaba la Ibrahim Ali mzimba aja hasubuti haja zamba jokaya miki nyume na webo Hasumani shamini tsinda wala tsindawa wala ngona fikira ngabi wewe ngawe na fikira nga bo Ibrahim Ali mzimba ewe tsindawa even jana hutojwa ujawa rohora wakandawe hukanga mjuoka ya ze fikra zila fikra za mdobi za razida yotojoka ya hatojoka enda traisema kaulu hahe ya kaunjaho harmemi jihaba hatojoka enda ya kause bahi watinoka wende wakenda wa mrenda ebanu utoenda razida jana hatoenda kandawe mwende mbe Hasumani vala leo uja uwaswili vosa husalama haribi uwaswili harima zengama keja pera humsindi habo kana msonga maniho bwenza shonga baba numitsindanyi esafara leo eni utujo kahelewa le jungu la huanwanu wakana paroelewa wongu joka mjinga hata hofahae esafara leo ikawewe borazida tuka ya mfanya deklarasyon mnaheba na mwabeze batani mdungu zamba jizo maasa mwafanya mwaba ngamjoka ikaleo borazida kujaonesa namna ya hanyu daraja yoka leo watahale toifa samaha yoka ya mzimba hamruleni harma daraja hambehani hula yena Asumani akahanza Asumani ndi hampi haja hamrameneni harma daraja namba kimlinde mwone ba tola ata Asumani hazamba ambukaya ambosho marhaba son maître Ibrahim Ali mzimba ukaya tuoi haji wasulisha daraja heni mbaba hanurilio na nzao ni dabuwe ye opinion international ni wadabuwe harma daraja Ibrahim Ali mzima ngebanu nguendo hashindi hani doni vuri ya hambavi ye jaye sampanyongo wala we ungu hajani bumbili we rendaji Asumani ya Ibrahim henda maana hanyu
mwanzo mabenga ngamonzo muhundezi maana hanyu mlatao wakati wa hanyu hauchwai maana hanyu na msaru hamede makensi nyina sumani ba sumani ngujo mnikani hazi mkensa mdo fanya ninaye mribulie sirito banu hawanzani mribulie sirito banu haunduhuze siriko zao heze mbizilo hone masiwa rione hawanza ha Mungu eka ngavyo shinda rimerifuelebwe shanyi wachwai ngani mabiaoni rawakansi mondani wajua waifanyaze konferansi nyi wachwai mbule wa harma daraja na mwende makensi nyi na asumani ya Dominika ni wana ankwa hwahwa ni wana antahara yelale Kongo yelale Kongo ya mvurizani daino wana mridau hebanyi na nrabo kamtuana na upeu lo harma masiwa nyonsi pia ni mwanzo wake mfaume yoke na parojo ikiri ikiri badala ukamjwa mhime namna da hivyo ka kweli riwaneze nozinu haukweli riwaneze nozinu hamsinadi shanga mjobanu mdiwaze ye entere ya masiwa leo masiwa uvanu ya juka irespire ikaya ihundu daraja ijidebarase nema katilia yonde entere masiwa wa joihunda hosoni mwe rejimu ya peu yinu shatinde mbabiza batani yokaleo ngamuna ukangarinjia harima wakati watumu milioni na milioni ngavi nisa wasulishi wa daraja tazila zenda za rumi ilo harima shesi wa shamwali shajube Fatima harima sakara nono majamanga nono majamanga daraja nda hivi bora zida mjoka ujamrambi yokabalaza nozila don raporlo na morizio nao Ibrahim Ali Mzimba tola wasudi daraja haja havue hamukaya miki nyume ne rejimu ya peusha mitsindao okay jana borazida hende hukandaye hukawendo mkalimani waheze emai ya Ibrahim Ali Mzimba hudiwaza zila waka ujumo hamba jana yoka rejimu inu kaba na uro avoti ikasumani ndazilati ngo uvira ifanya ukadungana ndo Metro Mahamudu na wango wonsi pia mkaudungana Ibrahim Ali Mzimba hakansi dena sumani wapangale jungula upeu waja wa urenge udizila wakahamba jana huja uzikausa hasibabu ndovi hasibabu Ibrahim Ali Mzimba na Ibrahim Ali Mzimba hakane nafasi yakaanza yani nkiwayo Ibrahim Ali Mzimba hakane namna yakaanza yafanyiliwa ili ya wasili harme regime ya peu ya ukatili ya sumani enda ula mkamzana Salman enda ula mkamzana merci ba emenge yonde risala yangu na kamuhimu ni behebanu de daraja yokaya leo ewa nuda wabi wa utonda ao hukaban jana ukana nkodo andaru haho na Metro Mahamudu jana ukana nkodo andaru haho na mdobi na Ustadh Yusuf Muhammad bana hukawena razida mkaujuma veshala mafumu wala mbeshani mafumu sabu leo kuja kumjihunda wena razida hata leo ujakawa mbokaya vanu mimi opposant shami mitsindao amitsindao ola Metro Mahamudu ola Dr. Shakuru ola dawala shaitsindao wavumbu wao wondola mwanamsho hangu sabikia bomnyayo hafanya pirizo hakoza haruma daraja wende humrenge daraja mwanona hene mwanamsho atu ya kaptirewa ya wasilishi wa daraja hata zila message za prive mwaka uzi hadisi zitolwa bonze hedi wanadamu wakana utungu hedi wakanzo maduwe wananti wambao ngwarema wa rejimu ya peu ya hasumani wabalie daraja hata mwasilisha azadi hula mala wakanza wende razida parei urenge razida haka mkalimani wa hae razida leo hakanza fanyeje hakanzaje mwali kaja kanza jake ena we hubango ni yonde heli ya hamba shahakanzaje mwali hakahanza yende yaka yena wala wafanya resistance ya ile datilin watu lidiwaza rangu wala hata vanu mahajuzi wakahanza wadohenda wadozi lo ili watu jenda watanganya no wandu wakanza weshelele datilinu le wasumani hajali renge mzinda hudokanda kujado kamongo no wandu wao
le wasuma na jali renge hokawewe falsafa ya haho ukadamize namna yokaya leo ezisi wazinu watike masatisfe hausonimo ongozi wa hezi inu nyindo wangu ikaunga mpanga we sharia shapeu shinu shahaja shahansi wa harume komori hatu yenu mlo vanu mzimba mlo juma Mwenyezi Mungu jo mlivani hezeni ya zahani Mwenyezi Mungu jo mlivani hezeni ya zahani koma yuka ngono hedi yensi iliona uziro heni wakati mtoja mtofanya seminari heni wakati mtonjili ya magumba ya mapesa mwe unjile wanansi we kanti mbabanu wazima we nona jamanga we nona fifino ono novurana ntuli ufisidifu badala ukawake uadilifu zemali zozifai mwanansi haruma daraja zirumie haruma daraja ukawake wanadamu wadwele wakakoli nga kumadhamana ika ungwarengoze mali zinu we urumilia umala ika unga sina ibezu leo razida tola haja haka urema ela mzimba pale ola mzimba hamreme lila hahe mzimba hande hamreme lila hahe amwambioka razida ojo kaihodo lize baba banu mimi tsinda awe mwe tsikanza no urumia ono wakati wende njakana bezwendo rongo hujabanu hudo daibu wanansi uringe Dr. Salim urimheza kaya ola leader umbabanu yanda habanda ya harma hospital ya hahe ono rimnenge Dr. Salim wende wakja wakamkalimani shabala mitsinda awe turumia hemu baraka koze nrika jumo zamba izo kweli na nrabo kanjaparo jodungana kweli na nrabo kanjaparo jodungana wa umandu wanadamu za conscience zao za wasundishwa daraja za mbarkewa za tilwa harima batila ntamati lizungusi wa waja wa ala kulli hali watinuka ya ngono juhunda ebenge lebeshia ya linu le mwana mchohatu sabikia harima daraja ukaya hakabtwirewa hafanyiwa nongo nziro hosoni mwa ongozi wa mzimba 2024 na tsola maskini ukaka espere ukaya c'était le moment ukaya afanya forcing hende hatilo pirizo afanya forcing hadulumio maisha haya abombe se ijokiri ukaya selon zinu Ibrahim Ali Mzimba ola metro wa Asumani yazibele ujabanu tasowari ukaleo inu de daraja ukaya rendera vuke ri vume harme komori hatu yenshi harme amani na ukweli sizo leo zija izo pia eulo victim ndovi damiranya shawewe razida ujwao kaya ngono kaya rejimu inu ngio ya pewe ulona mbadeshe leala wandro mduenda mwera mpira mwefanya spori yoka ngojojo mduende wa mtiemvu ya kejumo kaya na Asumani we dhulumule toa ifano rabaze madizale toa fibanga mduenda mwera mpira eulo victim ndovi dolaranya ulo mdalilifu utsushina unemba na wili ya la mahame uja unroni utsushina une connection ya jua habari enduzahe uloronze utsushinda leo hata besho haremesheha yotoshina unde unawili yokaya yende hospitali yende yangaliwa yaone heheli yaliyo shawewe ngawene mna nafasi wao heki asiwao ngojwa huzungulia ufanye namna hao ufanye ona wiliula wakaenda marudishiwa hula aeroport ula emraji ya kaudunga Asumani wahaniki wanarali zuizili haliwaona wili heze mali za daula haliwaona wili heze mali za daula haniki wanarali zuizili ulonau aminifu rohoni haya ya juhanza ya wasuli daraja yafanyiwa ndowendrini ya juhanza ya nikiwa ze nafasi zahe ya enshi uwende udhulumiho nande jamadami na mchozingarale kukuta bwe ilo bwa ufundi Yusufa uchozingarale kukuta bwe ilo bwa mwenye baraka mdhulumu le toifa wala twamba joy kutende nsida yokutende joy kutende nsida yokutende shangar aminiyo kayo wajoka hauni ntitindani hoka nyenyi danyi nazali o uzao mzima danyi nazali o uzao mzima nganyi harima endeni viragio nzima ndio mwatsori dali hata mrisise ho obo mjumbi hokaya zedali lunga zijao badala ukawa na damu waone namna da hivi
Oshinda hakika Mungu emro nguru mvuyu nguru mnyomakri namna da hivyo shinda rumeze makri za hatu leo nile taifa lienu ni huja har madaraja wasahusana maharidi hene mru amba wamindo wami na mrenzi ze mnyanya zenu wakati mtoja ba mwamba wanansi mnyanya ba izo tine joka ujazi ya unile taifa mnyanya mwambao azali nguri jabari hari no pumbu har madaraja ukaya ngwelewa yokaya wandu ambao ngwalo hobuhoni wala tongo alona mihono miume wala tongo alona mihono miume wangu kokana mhono mume kangwa uharmaezi nenroje shabadala yabo ngwa johanza wehansiziwa yani ya ezi wanikwayo jawe safara leo ejo wani ya uhuru ngujorenga rumekazi okamnukana ukane energy hae yatashemruhirisha ezi ngarmambia one yo mruto eshahe harumia mruto ele jocho la hahe hawasi daraja ibanu ngamonzo msomesa wana ngamjikosantra mwambia msomesa wana wajawarithi komori ndai ngamtso somesa watu ana harma daraja kwa wana wajawari wake watu ana wafatiho ne mwana wafatiho vanunyi msamrumu ya komori mwono elada ya komori yo wamunyi baraka hanyonsi pia bumunyibara uto esha upuza abo beti salama shauru mukazi la ezi wakati wakaya nroje ya ho guverneri huo ukaona ukana daraja ya mbale ya mwaka wisika wemfa umoru mokazi usawono letu la dunia ala bakishane la akhira ni siasa hii nusuenju mengarifanyora nembemoni kuja shinda warenda zema wakati wakarman roje ngebidio hapa uliogonze wasuli daraja utumembe boya hao ndo wani wajao ka wastahilwa so ndezembana wabidi mziwana nitsu wajeni yokangamando mwanzo mreintegre daula hiyo shamrumu mumunyi bara ngoliozo bala wala duani waone daraja ya juzi wana Sarkozy ya wasuli daraja kama ula mfaumoru mokazi Salman ranti mkamziana okay merci bon bale wende wachele waka bale no wakati huo hukaurara bale paswa ba mwenye baraka Salman c'est bon bon wakati huo ukauraja bale pasu hapo mwenye baraka hujarudi urenge uongozi ukarumenga zija badi wakashe o makatiala ngotsa hoshewenda shivitse nabo mwenye baraka madarajo kangu kaumna wabloka mrehe homo Mtanzania uzina naye ngotsa ushaonda shibo mwenye baraka tumiona ho kauza wana wao wibili ujo warisize ungwana kawe mungwana hoka huonesa ungwana wa hao makati waka uruma kazi hokaya huvote wano wangazija wa uvoti haruma daraja ukakaja fanywa uizi shawangazija wa uvoti makati wa uvoti mwenye baraka wasuli daraja hukaudova koti kwamba tina ujua nede mroju rahani javaya za nguo za kifabo haya za shingazija nge wakatula nede mroju we mwanadamu wakaujua sheo we mwanadamu wakaujua ani yensi haruma daraja kujawamia hebu mwenye baraka ala kulli hali ngotao ababa ngotao ani shewonda shivi ushitsahau sikamba ngamende mbio za ho wana ndizo nakufikiri shanja kufikiri kando mnyanya no uchwai ukamtoja banu mtoto wananzi leo tazila leo Ibrahim Ali Mzimba akaujazi hakikishe zokaya banu mikinyume ne regime ya Asumani shamitsi danyi abwetsi ndanyi wakavumbula uonda webo razida uonda webo mwenye baraka
onda webo mwamsho wangu sabikia nguna mletizani za nyimuri mwamsho wangu sabikia uyenshi harima dunia ya ukweli huanza Mungu Mwenyezi Mungu yola tize no wandu wafikira za peu za kishetani huanza Mungu ukaye harima miliwe ya wanadamu wajoka ujumada kweli no reda njema wasuli daraja ikomori hatu irutubishihe eni makate komori jo rutubishiha wandu hamadani ninkiwa ze valeur za lingana nanyi ukaya mkoza sababu ne komori hatu entaba mwili hanyu yende sababu ne komori hatu esharafu hanyu shipulo sababu ne komori hatu si wanadamu malahadi si wanadamu ikao ngari juao zema za mru ya reda zema hurende zema ikomori hatu mwanamsho hatu sadikia ukahuji wasulisha daraja ukaya tulapirizo hekomori hatu hupulo sharafu hatu hekomori hatu wasuli daraja ngebidio Mwenyezi Mungu edwani mbele yao ukae harima uongozi na wandu ikao ngwaju hanza ikomorinu haukweli ili wasijoja daraja ukaya rila wa duniani raha wandu hamadani reja mlivani zenjema za hanyu biidhila al-karim ebenge hata mpaka nao animsalimu ni salama amzuela hivyo hangu kama mwisho malaika tsawanu mawanu mwajumori tami shabanu Mwenyezi Mungu ajujelia wazidi rongo hamada zinu sodo habamiza hukai utinaye kana parojo habamiza sisi derjo habamiza simgu ya ribao pengine profite tena wakati hamada wanu rilele wana waju kama watu ni huanza Mungu mwanzani wangu Fatuma mwanzani wangu Hairati yonsi pia timsalimuni Mwenyezi Mungu ajujelia komori hatu zetambu zinu zibadili mikatale ni badili rien shahar ma komori ya ukweli na uhaki na hanza na Mungu Mwenyezi Mungu ari tombolezesha ya ridunge nzia ejoka na unyongofu ijola waziveru ohanza Mungu ili ruwaswili balabanu radumania wajua hatu wasijojuha watwana wajo rilaumu maudu na rombe Mwenyezi Mungu wajua hatu wasirilaumu sho wajua hatu warirehemu hizo rjo zifanya nezenga orjo zenda no mwedo orjo henda wandu aji ojo kawa muka yashe wandu wabao wanao na regime ya pewinu wajikazao na opoza nenu siku watojo wafanya le toifa linu senario vengi ya wabahanga risamba wanu rilale siwe njume karjafanya mkataba sina mdu toka uyonti karjafanya mkataba sina mdu toka ndeze na dhari za moza hatu zero hoza hatu ndezari nasabisha nekomori rianzi haukweli ritsianzi haunafiki zero hoza hatu ndezari swaliti okaya zemizinu rikozenizo avo kavatsi mdu toka uyonti munake inajindreme na mbaleza okaya opoza leori tekte okange pitikili manahe detare ya hende ya ihole harma daraja yonde tare yende ya ihole harma daraja shasi henjume raili zempia za tunga zihiyao karna ujwari ya zali ne wamba ungwa remao ezinu hanrabu hauchwai watota yari weme wadailele toifa linu haukweli shahari juamba mbaba lele mbaba nunivumu mweba kinyume heli rjuka jumo bahasa belu de heli bo mwenye baraka jubaba ribu bahasa hata warju parisa opoza ujo opoze zembi si ujo opoza sumani de ujo opoze zembi zinu haukweli hokapa ne manari wasuloba nubwa komori wanoti pia ngwajula nao ngwajoba nano basu nani na balangwa ona nao balawe elizefa kufaku on balangwa ona nao balawe elizefa kufaku emwano na mimi besho mzaza hangu hawasuli daraja kange harma ukufuru harma daraja mjwana neze kufuru zila besho ndi yanzaya harma daraja nge harma ukufuru no kufuria ngamjwana neze kufuru zila bala mswana na mzaza hangulu yanzaya bala amwana neze kufuru zila hata zure daraja kazi wone nge wakati ula ndo tsahane jwaka wala mzaza hangulu yakufanya makufuru yala abo ndo mbaba hanura wasuli banu wanu pia ngwajula nao wanu mavura bange onti pia ngovala ngwavura oze wepatana wavurujana ngwavurole o maudu ngwajuvura kwazima ngwajwa oka le bange ilongwa ngojumoto visizana ne nozemali za daula we vanilana ngetsongezao
wende harima emabangu melna mbali on wende wakanti wa dotse hanore daja karisar nga siasa nga harima daraja ya umani ulo mziro daraja ke komori atuire ngwano taji na wamrika ngwaru wore hifa yebe ngebe dorke na utunguri wane nao riwane nezambi hizo shale uze makufuru anu ngari kufuri wao sha amunge bidondo kana limiti amjo jabana mbe basumani na balaza ijadara joka yani kehonzi yani ni wananizo haukweli amjo kana tsenda hula sumani yatujo niona hakaka wo unafiki ngarjuka jumumbasa ni bantu ngarimwambia unye mtondo wangu kama problem ya hanyu nye tsodo jamwe koma wangu wamba ngwaona unazali asumani katsina wangu wanaona walo homasiwani ngaba byo ngarjoza baze kweli wala wachwai katsina wangu wanaona wala wachwai wala wangu kawa ine mutsanza grate ya hunde bavam ya biro wala wachwai wangu wala ngarimwambia ukamru yake wananambi izo mru wasuli daraja zebizila wananizo haukweli hata zibadili batani wakati tso wafanya za scenario ne batani hata mpaka ndao mana bahati tusalimu hata mpaka ndao ngamziwe live wanu bahati njabanu halembawe deja mina 40 minutes ngarjona na hamlenje. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.